Kukulay Chase Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo, king tambing apangapasa ning panukalang batas, ama nanggal king travel tax para kareng Pilipinong babiyahi king economy class. Agpangkang Tulfo, lalam ning kayang Senate Bill number 88, pabayat ya ing travel tax kareng pasaherong limitado mong budget, lalo na kareng ordinaryong Pilipinong biyahero. Dagdag ya pa kanuyti kareng aliwa pang babayarang tax, kalupaning tax king panakitan at tax king sasaluan. Kapag nasaning panukala ing exemplareng economy class passengers king travel tax bang abawasan ning karelang gagasusan king biyahi. Mamasala ning senador na iniman balaw sa tanggalan ning travel tax uling manatili pa mo rin iti kareng pasaherong babiyahi naman king business class at mas matas pa na ating mas maragula kakayan ng pinansyal makapag-ambag king national economy. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.